على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi kasih kami yan na sinusumpa sa wakasya ini isang taon na yung malo ka mga karidyo-ridyohan nila. Demikian din mga sila yan sa social media na bihayaon insyaAllah. Dari guru mulia amin asal lang ta tutog nag ini tungod paparkala pang patumtum amin mataw kasi din kato taniw katanya rin. Amo na in siya rin pangadyan kato biyayaon way rumantar. Kamot di kalasahan sin Zamboanga City. Way runaron di kay Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman. Bal yatafadal siya ito maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa la takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbi Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbi kalimatu rabbika la yu'minun. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulilain dito mga kakasisin Allah Ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabyaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Harin din nasadya in abutan in suara ini. Adapun ingganap pangadyan pasampay saltahiatud namo maun pahadarat sing kamu
ayat kasyaman, ayat kasyaman taglima, paayat kasyaman tagpito. In ayat nasabut, ayat kasuratu Yunus. Mga kakasih sinallahu ta'ala, di ayat ini, aun piara katuk tanyu sinallahu subhanahu wa ta'ala, papahaliun kita niyo, awat supaya kita niyo rasakan. Sing kasusahan, sing kalugian, di na matawang. Uy, may tayad to. Aung kasusahan, di na matawang huun. Aung kalugian, di na matawang huun. Maulong imahasut si mahatinggi Allahu Ta'ala ha ummat na kauna. Aula ha ummat tinapusan. Kaingukan taniyong mga anak apo, magbalik impalman si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna minal ladhina kazzabu bi ayatillah. Palman si Allahu subhanahu wa ta'ala ay kamutud si mingud hanaawon. Ummat na kauna. May tayad tuunin na aun ha ummat na kauna. Di kita niyo papasingurun. Patangkisun kita niyo. Inna aun kanila. Kazzabu bi ayatillah. Yang himuting nila. Mga kaayat-ayatan piara sintua na kanabihan iwa na karasulan. Magbaita kanila inin marayaw inin mangi. Yang himuting nila. Bil bayinat sin napatarang na kanila. Wairuun misan hambuk titik, hambuk huruf, inway napatarang kanila, napatarang sin Nabi, iwan Rasul na raak maun kanila. Balikan tanyo, ay kamusimingod kanila palman sin Tuhan. Di naman jari maaun kaniu innaun kanila. Uno yan innaun kanila. Minal ladzina kazzabu bi ayatillah. Yang himunting nila indua. Uno indua yang himunting nila ayatullah. Ayat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaisa ayatul kauniyah. Ayat beta sin Tuhan. Langit, lupa, dumiwan sinadlaw. Ayat manunjuk kising kabasaran sin Tuhan. Manunjuk kisin panghinunggali tunggali mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarua. Din malago panghimuting nila. Ayatus syar'iyah. Ayat na mayta hukuman syara. Ampain lang itiban lupa piyag kakakaran nila. In nagpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. In dumiwan adlaw piyag kakakaran nila in nagpapanjari Allah ta'ala. In hangin. In gabon, in kataan yaun, piyagkakakaran nila, ayatul kauniyah.
tumagawa. Di nila pagkahagaran in ayat hukuman sa tiyo-tiyo da. Palman si mahasus si mahatinggi panabi kahinapusan iwan rasul kahinapusan agad na in ummat niya bayta in ummat mo ummat sa rayaw-rayaw ummat piyawid na mo day nga katan ummat ay mo sila pasingurahan na aun. Ummat na kauna pasuk-sukun tanyo Yahudi wan Nasara hajaman sin Nabiullah Musa hajaman sin Nabiullah Isa mataud inang himuting hamu jijat biara sin Nabiullah Musa iwan Nabiullah Isa piang himuting nilaman embihad turagbus Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala patakuna minal khashirin innaun kanila hapang himuting nilayan harwa najubog nila na diagpakan na sila iwan di magpak na sila parwa kalugian kalugian dunya magtuhan, kalugian ha dunya magkahi. Mga tuhan, ing kalugian ha dunya magtuhan di matabang. Di matabang sin United Nation. Di matabang sin si organization. Takawa pialuhay sin Tuhan, tabangan na sa jembaran mo. Biyading kari mo tumawang isa-isa mo, sabab ikaw ra makaingat sinlaggo, iwan asiwi, iluag, sindusa. Pag direct na kau pangayo kaampunan, harap patuhan. Pialuhay sin Allahu Ta'ala, hari na kau mamayta signal, hari na kau mamayta hakatantanin. Direct na kau tudyo patuhan mo. Bang nabiyak sa na manusia nangayo kaampunan patuhan nagtawat patuhan imbungan niya inhantara nila magkahi damikyan maingat na siya magampun iwan magmaap iwan mangayo kamaapan iwan kaampunan na inlawan niya papahalyon kita niyo sin Allah Ta'ala sabab sa taud-taud manusia malugi pagtuhan malugi hantara nila magkahi uy may tayad tumalugi pa hantara nila magkahi bang muna ka ding kabayaan sin Tuhan ang pamunahinang inda akan antara mo iban sin pagkahimo pasanyangun kau sin Tuhan na dunya iban adlaw patakuna minal khasirin malugi na kau riya dunya iban adlaw akhirat bang kau namuting patuhan maita sababim puting maraneng kataing kamatauran inang upamakan badyo katamakan niya ing katan badyo sinisa-isa niya pagputing mga anak kapu ing kalingugan hamasa na to ini timag na halaumbay kal na sin pagakal kal na sin pagputing uy may tayad to. Mga kal na mamuting na inusog ha babae. Pagsambag sim babae, kataud-taud. Bang timag na babae, ha family,
yaw nin asiwi, yaw nin dakula, pagwa niya pa community. Inggi mo ding habay putingan, napila inggi mo ding habay nila putingan. Mga anak ka po, maulungin Allah Ta'ala. Lumi, mahunit igunin lumi, simpag puting. Kalumi anin atay niya. Kalumi anin suara niya. Kalumi anin pituang gauta baran niya. Aula-aula kalumian, impaggulal niya pag-iman, impaggulal niya panauhid, impaggulal niya makadasarat. Lumi. Misan sadya lumi simbadyo, antara sintaw ibantaw, di saan badyo sintaw malumi. Uy, may tanya turi badyo. Kita niya, iwan kaya na naman niya. Imbar iman usog, iwan bar iman babae, labi rin sing kita, labi rin sing kaya na naman. Maita, yadto kanila mahalga kanila al-imanu billah. Al-imanu biwujudillah. Al-imanu bil-ghaib. Kaya parat saya nila tunraim. Kaya parat saya nila yung katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa bagyadto, imbar iman usog, iwan bar iman babae, di sila makaraos mamuting patuhan, iwan di sila makaraos mamuting papagkahi. Sabab lumi sin atay, lumi sin suara, lumi sin pito ang gauta baran. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Maulong bailikan na to. Hajihil ummah, ummatul khairiyah. Inummat ini, ummat piyabidda sintuhan. Ummat sarayaw-rayaw, mayta, piyatao din pagkaon, piyatao din pag-inom, piyatao din badyo, piyatao din pakayan, piyatao din katantan. Habang man sila malupa magtuhang. Habang manin sila timi buta kabayaan sin Tuhan di nila manjari kati buta ning kabayaan sin napsu nila, ing kabayaan sin syahwat nila, sabab laungon sila sin napsu nila, sin syahwat nila, sin pikilan nila. Parman si mahasut si mahatinggi. Waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudam minallah. Ingkatan laung mangi. Kaing sangi ngi kalaungan bangkaw na luahong magtuhan. Insangi ngi kalaungan bangkaw naglaung-laung nagtuhan. Sayan Tuhan. Unim biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kaiwanan. Laka ja'akal haqqu. Kabunal-bunal tuod na paratong namu namaun kaniu ing kasabunnalan bang kamu miya kada kasabunnalan. Di kamu bayaan magputing. Paman sin Allah Ta'ala kay mananayat. Wa ma zalamnahum. Way kami nakapanglaog haipon namu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tarawa sila'y naglaog. Sila'y naganyaya. Wala nila iyagading kabayaan sin Tuhan. Akal nila, hanapso nila, hasyahwat nila. Wala nila iyagading kabayaan sin Tuhan, iniyagad nila, napso nila. Apabila iarad si manusia ing kabayaan niya, in napso niya rin niya paararun.
Apamando kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pare laungin laung da. Misaning kurik laung da. Uy, may tayad to sing kurik da. May tanahin ang laung sing kurik da. Sabab kurik sadya kabayaan niya. Bang madto na pakabayaan sin Tuhan rung. Mga kakasisin Allah ta'ala. Patakuna minal khasirin. Inalugi nag-usaha riya dunya ini. Usahan ni iwan sintao ang panalugi. Way bihan kasusahan. Ang kaunaso sa singkalugi anahantara mo iwan simpagkay mo. Aun sa laggo-laggo kasusahan amo na tao malugi hantara ni iwan sintuhan ni. Ada punin lugi. Kalugi anhantara mo iwan simpagkay mo nag-usaha ka, ununo na usaha. Matabang. May ta matabang. Aum bagay mo. Aum makasikay mo. Iwan aun da waktu rumatung in waktu makabalik ka. Ampay nini. Apabila tay kurang si manusia, in kabayaan si mahatut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin piarani hakanabihan iwan karasulan. Haulihan naghatud, maun kanila, junjungan ni alayhi salatu wassalam. Na, uno pa yung sumunod hayat. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sabunal tuud parman sin Allah ta'ala.